ዛሬ ማስተምራችሁ ከህይወታችሁ መዘግየትን እንዴት እንደምትሰብሩት ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ስታነቡት አንበጣ ተምች እና ደጎቢያ የበሏቸውን አመታቶች አለ እመልስላችኋለሁ። እግዚአብሔር እየነገራችሁ ያለው ነገር አንድ ነው። አንበጣው የመጣ ሰዓት የሚበላው ኪሳችሁን አይደለም፣ የሚበላው አመታቶቻችሁን ነው። አመታቶቻችሁ ተበልተዋል አለ። ዴመን ፎከስ የሚያደርገው አመታቶቻችሁና ቀናቶቻችሁ ወራቶቻችሁ ላይ ነው፣ ጊዜያችሁ ላይ ነው። እግዚአብሔር ዘገየ የምትሉ ሰዎች የእግዚአብሔር አቆጣጠርና ሰዓት የእናንተ እጅ ላይ አልታሰበም። የእግዚአብሔር ሰዓት ያለው የእግዚአብሔር እጅ ላይ ነው። ለአንዳንድ በሮች ፕሬየር ቁልፍ ሊሆን ይችላል። ፕሬየር ግን የሁሉም በር ቁልፍ አይደለም። ፕሬየርህን ይዘህ ለድህነት ሄድን ቁልፍ ተጠቀማለሁ ብትል ሰይጣን ይስቅብሃል። አንዳንድ ሰዎች ኪችን ቤት የኪችኑ ቤት ቁልፍ አላቸው፣ መተኛት ግን ይፈልጋሉ። ለመተኛት የኪችኑ ቤት ቁልፍ አያስፈልግህም። ለመተኛት የመኝታ ቤቱ ቁልፍ ነው የሚያስፈልግ። መተኛትና ማረፍ የሚችሉት የመኝታ ቤቱ ቁልፍ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ኤቭሪ ታይም በሮች ፊት ስትቆሙ ቁልፉን ነው ማሰብ ያለባችሁ። እናንተ የምታስቡ ትልቅዬ በር፣ እዚህ ምድር ላይ ያለ ትልቅ በር አንድ ህፃን የ6 ወር ህፃን ልጅ በእጁ በሚይዛት ቁልፍ ነው የሚከፈተው። በመንፈሳዊ ጉዟችሁ ውስጥ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ቢኖር ቁልፍ ነው። እግዚአብሔር ቁልፎች እንዲሰጣችሁ ጸልያለሁ። I pray God may give you keys. ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 5 Let's have the book of Matthew chapter 25 verse 5. ቁጥር 5 verse 5. ብትችሉ ሁላችሁም ድምጻችሁን ከፍ አድርጋችሁ አንብቡት። ሙሽራውም በዘገየ ጊዜ ሁሉም እንቅልፍ አንቀላፍ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ዛሬ ማስተምራችሁ The teaching that I'm going to teach you today, ከህይወታችሁ መዘግየትን እንዴት እንደምትሰብሩት ነው። I'm going to tell you how to break the delay from your life. because የዛሬውና የነገውን ቀን ፕሮግራም ያዘጋጀ ነው። So the program that we have for today and tomorrow, ከህይወታችሁ ላይ የትኞቹንም አይነት መዘግየቶች ለመስበር ነው። it is that to break any delay from your life. ያን የመዘግየት ክፉ ባህሪው ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። Let me tell you what the worst thing of delay. 10 ደናግል ሴቶች When the 10 virgin of woman, 10 ቆነጃጅት ሴቶች the 10 virgin woman, ሁላቸውም ዘይት ይዘው ነበር። everyone had an oil ሁላቸውም መብራታቸውን ይዘው ነበር። and everyone has a lamp. ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ But as the Bible says, ሙሽራው የዘገየ ጊዜ ተኙ ይላል። the moment when the bridegroom prayed, they slumbered. ብዙ ሰዎች ትንቢታቸው የዘገየ ጊዜ ለመጸለይ ብርታት አያገኙም፣ ይተኛሉ። Because many people, when their prophecy get delayed, they don't have power to pray and they become asleep. ትዳር የዘገየባቸው ሴቶች This woman who are delayed from their marriage, ፓሽን ኑሯቸው ሰዎችን ለመቅረብ የሆነ ነገር ለማድረግ አይሞክሩም፣ ይተኛሉ። they sleep, they don't have passion to communicate with people. ሰዎች ነገር ከዘገያባቸው በኋላ People after their things are delayed, መነቃቃትን ህይወታቸው ውስጥ አታይም። because you don't not see activation in their life. መነቃቃትን አይደለም ህይወታቸው ውስጥ You will የምታየው፣ not see activation in their life. መተኛት ነው የሚጀምሩት። What they do is they sleep. እነዚህ ቆነጃጅቶች These virgin ladies, ሙሽራው ይመጣል የሚል ድምጽ ሰምተዋል። they hear the voice that the bridegroom will come. ጠበቁ የመጣ ነገር They የለም። wait him, they didn't come. ጠበቁ የመጣ ነገር They የለም። wait him, he didn't come. ጠብቀው የቀረ ሰዓት The moment when he delayed, ሙሽራው ስለዘገየ they say since the bridegroom has delayed, ዋይዝ የምትሏቸው አምስቱም ሴቶች ጭምር ነው የተኙት። because even including the 5 wise men including sleep. ብዙ ታገለግላላችሁ የተባሉ ትንቢት የተነገራቸው ሰዎች There are people, they take the prophecy that they say they will serve. ትንቢቱን የሰሙ ሰዓት The moment they hear the prophecy, መነቃቃት ውስጥ ገብተው ጾም ጸሎት የ1 ዓመት የ2 ዓመት የ40 ቀን የ21 ቀን መያዝ ጀምራሉ። they go into revival and they went to the prayer, fasting and do something and research. ሙሽራው የዘገየ ጊዜ ግን The moment when the bridegroom delayed, 20 ደቂቃ መጸለይ የሚችሉበት አቅም እንኳን ይወሰድባቸዋል። because መተኛት ይጀምራሉ። because they start to sleep, they don't have even the capacity or the passion to sleep for 20 ሁሉ minutes. ጊዜ በህይወታችሁ ላይ መዘግየት ሲፈጠር Whenever there is a delay in your life, እግሮቻችሁ መንቀሳቀስ ያቆማሉ። that your feet shall not walk. መቀመጥ፣ መቆዘም፣ እንቅልፍ ማለትና መተኛት ነው የሚታያችሁ። You start to slumber, to sleep and to depressed. መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ In the Bible, ሙሴ የሚባል ሰው ነበር። there is a great man of God called Moses. በ40 ቀን አስገባችኋለሁ አላቸው። And God told them that in the 14 days they will inherit them. ተራራ ላይ ወጣ። And he went to mountain. ተራራ ላይ ወጥቶ 40 ቀን ቆየ። And he went for 40 days when he mountain. 40 ቀን አስገባችኋለሁ ነው ያላቸው። Because he promised them they will inherit them in 40 days. 40 ቀን የሚያስገባቸው መሪ ሰው
ተራራ ላይ ነው ያለው። The leader that promised them to lead them into the promised land is also in the mountain for 40 days. ህዝቡ እግሩን ማንቀሳቀስ አልቻለም። And the people, they cannot walk in their feet. because የተስፋው ቃልና ህዝቡ መገናኘት አልቻሉም። Because the promised word and the people cannot meet. ከ40 ቀን በኋላ ህይወታቸውን ሲያዩት ከግብጽ ወጥተዋል፣ ግን ከነዓን አልገቡም። ግን ከነዓን ትገባላችሁ የተባሉት በ40 ቀን ነው። They have a promise they will inherit the promised land, yet they found themselves not to inherit. መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ሜዳ ላይ ተቀመጡ ነው የሚለው። Because in the Bible it looks as they settle in one place. አንድ ሜዳ ላይ ተቀመጡና እዛ ሜዳ ላይ እንደሚኖር ሰው አምልኮና አምላክ አዘጋጅተው ማምለክ ጀመሩ። And they start to worship the idol they created after the Aaron they made him. because ተነስቶ 41ኛውን ቀን የመራመድ አቅም ነው ያጡት። Because they become powerless to walk in the next 41 days. እና አሮንን ጠሩት። Then they call to Aaron አሮን አሉት and says, Aaron, ሙሴ የት እንደሄደ አናውቅም፣ አምላክ ስራለን and አሉት። we don't know where Moses is, so give us our gods that behold in presence of us. ሰዎች ትንቢት የዘገየባቸው ሰዓት በእግዚአብሔር ላይ እንኳን ተስፋ መቁረጥ ጀምራሉ። Even people, when their promise or their prophecy get delayed, they become faithless of unto God. ምን ሚሊዮን ትንቢት አለ እሱ እንደሆነ መናገር አይደክሙ ማለት ይጀምራሉ። And they start to say we have many prophecies, but he's not tired of speaking of it. ሄሎ Are you with me? ከመካከላችሁ ትንቢት ያልዘገየበት ሰው የለም ብዬ አምናለሁ። Because I believe everyone you have a promise or a prophecy. ብዙዎቻችሁ ሚሊዮን ትንቢቶችን ሰምታችኋል። And some of you hear millions of prophecies. የተፈጸሙትን ጻፉ ብትባሉ መስመር እንኳን አጽፉም። You cannot write even when they complete of or what shall come to pass in your life. ኤቭሪ ታይም በመዘግየት ውስጥ አንድ ግን ልታቆሙት የማትችሉትን ነገር ልንገራችሁ። Let me tell you what you cannot do, what delay happens in your life. በ27 ዓመቷ ያላገባች ሴት The woman shall not get married at the age of 27. ትዳር ሲዘገይባት When his marriage is delayed, የሚያስጨንቃት ምን እንደሆነ do ልንገርህ። you know what she word of? ካለማግባቷ በላይ የሚያስጨንቃት የእድሜዋ መሄድ ነው። It's the aging of their age that more than worries of their life. መዘግየት የመጀመሪያው ትልቁ ስራ የእናንተን ጊዜ መብላት ነው ስራው። The first thing delay do is like to consume what shall ever the time that you have. በህይወታችሁ ላይ መዘግየት ሲመጣ ጊዜያችሁ መበላት ነው የሚጀምረው። Because whenever there is a delay in your life, there is a consumption of your time. ጊዜዎቻችሁ መቁጠር ይጀምራሉ ዝም Your ብለው። ages start to count. 20 21 22 23 24 ማለት ይጀምራሉ። And you start 21, 22, 23, 24. ጌታ አስነሳሃለሁ ይልህና 6 ዓመት ሙሉ ትጸልያለህ፣ ትደክማለህ፣ ብዙ ነገር ታደርጋለህ። And when the Lord told you, I'll raise you, you take 6 years that you may pray, you may fast and read the Bible. ሰባተኛው ዓመት ላይ ትንቢቱ እንዳልተፈጸመ ሲገባ የምትናደደው ባለመፈጸሙ አይደለም። It's the 7th year that you understand when it's not fulfilled. You understand one thing. 6 ዓመቴን እንዲሁ አቃጠልኩ ብለህ ነው You የምትናደደው። started like I take these 6 years in vain. ሁል ጊዜ መዘግየት ጊዜያችሁን ነው የሚበላው። So the first thing you have to understand is delay always consumes your age. ዛሬ መንፈስ ቅዱስ መዘግየትን ከህይወታችሁ ላይ ሰብሯል። Today Holy Spirit will break delay from your life. መዘግየትን ከህይወታችሁ ላይ ሰብሯል። Today Holy Spirit will break delay from your life. መዘግየትን ከህይወታችሁ ላይ ሰብሯል። Today Holy Spirit will break delay from your life. መዘግየትን ከህይወታችሁ ላይ ሰብሯል። Today Holy Spirit will break delay from your life. በደንብ ስሙኝ። Listen to me carefully. በደንብ ስሙኝ። Listen to me carefully. ይሄ ቤት This house, የአሜሪካ ኤምባሲ ነው ብላችሁ አስቡ። imagine it is an embassy of United States of እስከ America. 5 ሰዓት ድረስ ተብላችኋል። You tell them it's at up to 11. የመጣው ከ20 እና 30 ኪሎ ሜትር ተራምደህ ነው። Like imagine you came from 20 or 13 kilometer of በሩ far. ላይ ስትደርስ 5 ሰዓት ከ5 ሆነ። And let's say it is about 5, like 11 to 5, ዘግይተሃል። and you are delayed. ኔክስት ምን እንደሚፈጠር Do ልንገራችሁ። you know what it happens? ወደ ቤትህ የምትመለስበት አቅም ስለማታገኝ ቁጭ ነው የምትለው፣ የበተኛት ነው የምትጀምረው። You start to sleep or to sit because you don't have the power to back to your home. አንድ ስፍራ ወይ አንድ ካፌ ውስጥ ተቀመጥና 4 እና 5 ሰዓትን ዝም ብለህ ታቃጥለዋለህ። Like you spend 5 or to 4 hours into cafe and sit. ሰይጣን በህይወታችሁ ላይ መዘግየትን ሲያመጣ የመጀመሪያው ታርጌቱ ጊዜያችሁን መብላት ነው። The first target when delay comes into life is to consume the age that you have. ከኔ ጋር ናችሁ? Are you with me? መዘግየት ባለበት ስፍራ ፋይናንስ አይደለም የምታጡት፣ ጊዜ ነው የምታጡት። Wherever there is a delay, it's not what you lack of finance, not of your age. ከኔ ጋር ናችሁ? Are you with me? መዘግየት ባለበት ስፍራ የምታጡት ትልቁ ነገር አመታቶቻችሁን፣ ወራቶቻችሁን፣ ቀናቶቻችሁን ነው። It's in the present when in time of delay, what you lack is your years, your months and your days. የምታጡት ነገር እሱን ነው። What you lack is your years. ጊዜን ነው የምታጡት። What you lack is your time. ጊዜን ነው የምታጡት። What you lack is your time. ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ስታነቡት፣ That's why when you read of your Bible, ለዛ ነው አንበጣ፣ ተምች፣ ድጉ እና ደጎቢያ የበሏቸውን አመታቶች አለ እመልስላችኋለሁ። and the Bible promises that I will restore
the times when the locust, the grasshopper that eats at your life. እግዚአብሔር እየነገራችሁ ያለው ነገር አንድ ነው። What God is telling you one thing. አንበጣው የመጣ ሰዓት የሚበላው ኪሳችሁን አይደለም የሚበላው አመታቶቻችሁን ነው። When the grasshopper came, it doesn't consume your finance but your age. አመታቶቻችሁ ተበልተዋል አለ። Your locusts, your years are eaten. So ዴመን ፎከስ የሚያደርገው አመታቶቻችሁና ቀናቶቻችሁ ወራቶቻችሁ ላይ ነው፣ ጊዜያችሁ ላይ ነው። So the greatest things of the demon that focus in your life is your age, your time, your year and your days. በደንብ ስሙኝ። Listen to me carefully. በጣም የምትወዱት የምትፈልጉት የከበረ አገልግሎት that the most desired thing or the ministry of the glory that you desire the most. በ20 ዓመታችሁ ላይ ትንቢቱ ተናገራችሁ ቅባቱ በ75ኛው ዓመታችሁ ላይ ይመጣ ምንድነው የሚጠቅማችሁ? Imagine what it come to pass after like 15 years after the 15 years of promise have God told you. ወዲያውኑ ትዝ የሚላችሁ 55 ዓመታት እንደተቃጠሉ ነው። That in the moment you understand it, you burn 55 years of your age. ለማገልገል የሚሆንን ፓሽን ታጣላችሁ። And you lack of the passion in order to minister. ለማገልገል የሚሆንን ፓሽን ታጣላችሁ። You become powerless in order to minister. ለማገልገል የሚሆንን ፓሽን ታጣላችሁ። And you lose your passion that to minister. ለዛ ብዙ ጊዜ ቸርች የማይመጡ ሰዎችን ያቸው። Look at the people that don't come to church. መንፈሳዊ ነገር ሲወራ እንቅልፍ የሚላቸው ለምን ይመስልሃል? Do you know what there is the things of the spiritual things when you speak and they become sleep? የዘገዩ ሚሊዮን ትንቢት አሏቸው። Because they have prophecies that delayed in their life. የዘገዩ The delayed one. ውጭ ትሄጃለሽ ተብላ 10 ዓመት ሆኗታል። Because it's been 10 years then they promised that you will go abroad. ከ10 ዓመት በኋላ አብራን መታ ፌሎ ታረጋለች ብለህ እንዳትጠብቅ። መተኛት ነው Do የምትጀምረው። not expect she will come and follow after 10 years she go to sleep. መተኛት ነው የምትጀምረው። She will go to sleep. መተኛት ስለምትጀምር እዚህ መታ I receive የምትል እንዳይመስልህ። Do not expect she will say I will receive, I receive. ራካታላ በሐሳንደ Fredeve kalamus feradia. I receive የሚሉ ሰዎች አላይ ቢሆኑ ሰዎች ብቻ ናቸው። Those people who always says I receive, those are alive. መዘግየት በህይወታቸው ላይ ያሉ ሰዎች ተቀብያለሁ አይሉም። So those people who are delaying their life they will not see I receive. Hello. Are you with me? So ሰይጣን So the demon መዘግየትን በህይወታቸው ላይ ሲያመጣ when he make a delay in your life, መጀመሪያ የሚያስበው ነገር አመታቶቻችሁን እንዴት እንደሚበላው the first thing he come to his mind is how to consume your ለዛ ነው age. በ17 ዓመታቸው የንግስና ቅባት ይወርቅባቸዋል። So in the early age of their 17 years the anointing of the kingship comes to them. በ18 ዓመታቸው ግን ንጉስ ሲሆን አታያቸው። They will not see them, they become kings at the age of 18. የዳዊትና የሳኦልን ላይፍ ያው Look at the life of Saul as David. ዳዊት ከ20 ዓመት በላይ ጠብቋል። አኖይንቲንግ ከፈሰሰበት በኋላ 20 ዓመት ጠብቋል። After the anointing he wait for 20 years into the kingship 20 ዓመት ሙሉ ካምፔን ያደርግ ነበር። because he was doing a lot of things when he was 20. እናንተ ብትሆኑ ከ20 ወር በኋላ ይሰለቻችኋል። Because even though if you are you're going to fed up after 20 ሰው months. ከ20 ዓመት በላይ አንድን ፕሮፌሲ እንዴት ይጠብቃል? How dare a man wait to fulfill his prophecy for 20 ከ20 years? ዓመት በላይ For 20 years. መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። And the Bible says ብራካታ ሳሊ Je ብራሃዲያቆስ predeve kalu frananda diasi. አብርሃምና ሳራን እግዚአብሔር መልእክት ነገራቸው። And God gave them a promise to Abraham and Sarah. እግዚአብሔር ምኑ ደስ እንደሚላችሁ Do you know what I love about God? እግዚአብሔር ከእናንተ ማይንድ ጋር አብሮ አይሄድም። God doesn't work with your mind. መጣና ልጅ ሳይወለድ ስም መቀየር ጀመረ። Like the first before he begotten a son, he changed their names. ስም መቀየር ጀመረ። He started to change their names. አብርሃም ሰው ስትዋወቅ አብርሃም አትበል አብርሃም በል ባላለው። And you start to become Abraham, not Abraham from now onwards. ሶራ እንዳትይ ከዚህ በኋላ ሳራ ነሽ አላት። And Sarai will not say Sarah after that one. አብርሃም መጥቶ እጁን ሲዘረጋል what is your name ስትለው አብርሃም ይልሃል። And if you ask about the name of Abraham, he says I'm Abraham. ስንት ልጅ አለ ስትለው ነቲንግ የለም። And he says how many children do you have? I have nothing. ለአንድ ዓመት ብቻ አይደለም የሰው It's ያደረገው not for 1 year only. የብዙዎች አባት ተብሎ ለ20 ምናምን ዓመት አድርጎታል። He wait up to 20 something years to wait to call the father of nations. ከዛ አንድ ቀን እግዚአብሔር እነሱ ጋር መጣ። ሁለት መላእክት ጋር አብሮ መጣ። And God came to their house after 2 angels into their የዛሬ ዓመት አላቸው። and after a year ትንቢት ነገራቸው። and they go a prophecy. መጽሐፍ ቅዱስ ሳራ ሳቀች ነው የሚለው። And the Bible says Sarai laughed. 20 ዓመት ለጠበቀ ሰው 21ኛ 22ኛ 25ኛ 26ኛ ዓመት አጨምርለትም። You cannot increase another years for the person who wait for 20 years. ሳራ ሳቀች ይላል። And Sarai laughed. መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚገርም You know ልንገራችሁ። what the Bible says? ሳራ ለምን ሳቀች አለው። And it says, why does your wife laugh? ሳራ አልሳኩም አለች። She says, I didn't laugh. እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ካፉ ቃል ስለወጣ Since the God releases his word from his mouth. ለሳራ አንድ ልጅ ሰጣት። And he gave 1 son. ለአብርሃም ግን 8 ልጅ ነው የሰጠው። But unto Abraham he gave 8 sons. ለሳቀ ሰው አንድ ልጅ ነው የሰጠው። For those who laugh he gave him 1. አብርሃም ስትመጡ ግን 8 ልጅ ነበረው። And Abraham had 8.
sons. ከኬጡራ 6 ልጆች Even ነበሩት። from Keturah he has 6 sons. ከሳራ አንድ ልጅ አለው። One from Sarah. ከአጋር አንድ ልጅ አለው። From Agar one. ሰውየው የ8 ልጅ አባት ነው። And he is the father of 8 sons. የሳቀችው ትንቢት ዘገየ ብላ የሳቀችው ግን አንድ ልጅ ነው ያላት። The one who says a laughed after the delay of the prophecy has one son. የሂብሪው ረቢዎች ወይም የአይሁድ አስተማሪዎች When the rabbis of Hebrews. ስለ ሳራ አሟሟት ሲነግራችሁ ሳራ እንዴት እንደሞተች ልንገራችሁ። And let me tell you how Sarah died. የሳራን አሟሟት ልንገራችሁ። Let me tell you how she died. መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ውስጥ አይደለም የምታገኙት። It's not written in your Bible. የሂብሪው አስተማሪዎች የሚያምኑትን ነው የምነግራችሁ። It is about the colleagues of the Bible says. አብርሃም And says Abraham. ይስሐቅን ይዞ ተራራ ላይ ወጣ። And he went to sacrifice his son Isaac. አጋደመው። And he laid down. ሊያርደው ፈለገ። He wants to sacrifice him. በግ መጣ። And like a lamb came. በጉ ታረደና አብርሃም ተመለሰ። And Abraham went back to his home. አብርሃም ጋር የሄዱ ባሪያዎች The slaves that went up to Abraham. ለሳራ ልጅሽን ሊገለው ነበረ ብሎ ነገሯት። And they told Sarah that Abraham was about to kill your የአይሁድ son. አስተማሪዎች በድንጋጤ ሞተች ነው And የሚላቸው። she died of afraid of that about his son. በድንጋጤ ሞተች። She died of afraid. ለሁለተኛ ልጅ የምታምንበት እምነት እንኳን ተወስዷል። Because she doesn't have a face for the second son. ሮሜ 3 እና 4ን ስታነቡ But when you read of the Roman of 3 or 2, ስለ ሳራ ማህፀን ሳራ ሳትሆን አብርሃም ነበር የሚያምነው። it was Abraham that was believed about the womb of Sarah. ከዚህ ሙት ማህፀን ሕያው ልጅ ይወጣል ብሎ የምታምነው ሳራ ሳትሆን አብርሃም It was ነው። not Sarah but Abraham believing that from the dead wombs God can give them a son. ነገሮች ሲዘገዩ When things are delayed, ነገሮች በኃይል ሲዘገዩ when things are delayed, ሰዎች መተኛት ይጀምራሉ። and people start to sleep in slumber, መርከም ይጀምራሉ። and they start tired, ሽባ መሆን they ይጀምራሉ። become defeated, አቅም ማጣት they ይጀምራሉ። become powerless, አቅም ማጣት they ይጀምራሉ። become powerless. ዲስ ይር አሜሪካ ትሄዳለህ ብዬ ለአንድ ሰው ብናገር If I told a prophecy that you will go to United States of America in this year, የሚቻለውን ነገር በሙሉ ያደርጋል። he can do what shall ever he do. ሁለተኛ ዓመት ላይ ዲቪ አይሞላም። In the second year he will not feel of the devil attack. ለምን ብትለው እንደማይሄድ እርግጠኛ ነው። He was very sure for the second ቢኮዝ year. አምና እግዚአብሔር ዘገየ ይልሃል። Because he says in the last year God delayed. እነዚህ ቆነጃጅቶች ጋር So these virgins, ሙሽራው ነው የዘገየው። it is a bridegroom that delayed. ሙሽራው ነው It የዘገየው። was a bridegroom that delayed. ሳምታይምስ ሙሽራው እናንተ ላይፍ ላይ መልእክት ነግሯችሁ ይዘገያል። Even the bridegroom delayed in telling you a promise or a message into your life. እመጣለሁ ብሏችሁ ይዘገያል። He says I will come and delayed. እመጣለሁ ብሏችሁ ነው He የሚዘገየው። says I will come and delayed. ልጄ እንደዚህ ያደርጋለሁ ብሎ ይነግርሽና ይዘገያል። And he delayed because he says I will do in this. ሃሎ Are you with me? ብራካሳሊ Pray the ብርሃዲያኮስ very clover ጀለብሬዲያ ኮሮኮሳሊ ብራዲያኮስ Kasifa deliver trova. ነገር ግን በተኙ ሰዎች መካከል የነበረውን ዲፈረንስ ልንገራችሁ። Let me tell you the difference what become like among the people who are asleep. አምስቱ የያዙት ምን አለቀባቸው ይላል። The 5, the false one, they lose of the oil that they had. ዘይታቸው አለቀ ይላል። They lose the oil that they had. አምስቶቹ ግን እንደሚተኙ ስለሚያውቁ ሊዘገይ ይችላል በሚል እንኳን ተጨማሪ ኦይል ይዘዋል። But the 5 one, they have a backup oil since they will says he will delay. እና በሌሊት ድምፅ ተሰማ። And they hear a voice. ሙሽራው መጥቷል ሲባል አስሩም ነቁ። And the bridegroom, when the bridegroom came, 10 of them awake. ሙሽራውን ለመቀበል ጋር ሲመጣ ግን አምስቱ ኦይል የላቸውም። And the 5 fools virgins didn't have additional or backup oil. ከዛ እነዚህ አምስቶቹ ሞኞች But the full of virgins, ፕሊስ ከያዛችሁ ተጨማሪ ኦይል ላይ ትንሽ እንኳን ስጥሩ አሏቸው። and this is please give us the part of the portion that you have. ከቤታቸው ሲወጡ ሙሽራው ይመጣል ብሎ ነው የወጡት። Like they went from their house like waiting of their bridegroom. ተኝተዋል። Their sleep የተቀሰቀሱት ሙሽራው መጥቷል ተብለው ነው። is that they wake up because of the bridegroom came. ሲነሱ ሙሽራው የለም። When they wake up the bridegroom is not there. ሃሎ Are you with me? ሄሎ Are you with me? ከዛ ዘይት ተጠየቁ። And they says where is your oil? እኛ ዘይት አንሰጣችሁም And አሏቸው። says we will not give you your oil. ከዛ ሙሽራው መጣ። And the bridegroom came. ሙሽራው መጣና በሩን ዘጋው ይላል። And he closed the door to the gates, he says. እዛ የነበሩ ልጆች ምን እንዳደረጉ ልንገራችሁ። Do you know what they did what they were there? እስቲላው ድረስ ባይብል ውስጥ እስቲላው አንብቤው ሊገባኝ ያልቻለ ስፍራ አሁንም እነግራችሁ ነው። It's this thing until this time that I read many times I didn't get the understanding of it. አንድ ሰው እኔ ጋር መምጣት ይችላል? Is there anybody who came to me? እሺ ናምስ ያውና አምስቱን የተዘናጉትን ኦይል ያለቀባቸውን ሰዎች መሳይ ነው ብላችሁ አስቡ። Like imagine Messiah. አስቡ ነው ያልኩት። Like I says imagine. Let's assume that. አምስቱ ደግሞ ኦይል የያዙት
ፕሮፌትን ይወክላሉ ብላችሁ አስቡ። and assume that the prophet will locate the wise man. ሙሽራው እዛ ጋር ነው። And the bridegroom is coming. ሙሽራው መጣ። And the bridegroom comes. እኛ ኦይሉን ይዘን ሄድን። And we go and have the oil. እነዚህኞች የት እንዴት ተቃላችሁ? Do you know where they go? ኦይል ሊገዙ ወደ ውጭ ወጥ ይላል። And they went to buy an oil into the. ሙሽራው እዚህ ጋር ተቀምጦ ኦይል ከየት ነው የምትገዛው? How could you buy an oil yet the bridegroom came? ሙሽራው ከማያውቀው ቦታ ኦይል ገዝተው ሊገቡ ነው ያሰቡት። And they start to get understand that they will go from another place to get an oil. ሙሽራው ዘይት አለቀብን እንኳን ቢሉ ትሪት ሊያረጋቸው የሚችል ሙሽራ ነው። Because the bridegroom is the bridegroom that they can treat them if they can lose their የነሱ oil. ጥፋት ዘይት ማለቁ ብቻ አይደለም። Their fault is not the lack of their oil. ሁለተኛውን ትልቁን ጥፋት ሰሩ። The greatest thing that I have mistaken is ኦይሉን ሙሽራው ጋር ሲደርሱ አተውታል። ከሙሽራው ውጭ ከሌላ ቦታ ዘይት ሊገዙ ነው ሄዱት። and they went to buy an oil from another place. ይሁን የእግዚአብሔርን መንገድ ጭልፊቶች አያገኟትም። Like the way of the God is not for ravens. ሙሽራው እዚህ ጋር ተቀምጦ Since the bridegroom is there, ከሙሽራው ኤነሚ ከሆኑ ፐርሰኖች ኦይል ልትገዛ እንዴት ትሄዳለህ? how could you go to buy an oil from the people who are enemy from the sometimes ሙሽራው የዘገየባቸው ሰዎች the people who are delayed from the bridegroom? ሙሽራው እዛ ጋር ነው፣ እነሱ የሚሄዱበት መንገድ ይሄኛው ነው። It is the opposite direction that according the bridegroom came. ሙሽራው የዘገየባቸው ሰዎች The people that came the delay of the bridegroom, ሙሽራው ጋር ዘግይተናል የሚለውን ነገር ይዘው መቅረብ አይፈልጉም። they will not present the things that they are delayed from the bridegroom. ከዛ በኋላ የሚኖሩት ላይፍ ሙሽራውን እንደማያክሰው አይነት ላይፍ ነው የሚኖሩት። They live the life that the opposite thing that according the bridegroom told them. ሙሽራው ጋር መተ ዘይት አልቆብናል ብትለው If you ask the bridegroom that we have lost of the oil, ኦይል ሊሰጥህ የሚችል ሙሽራ ነው። he's a bridegroom who can give you oil. ኦይል ሊሰጥህ የሚችል ሙሽራ ነው። He's a bridegroom who can give you oil. ኦይል ሊሰጥህ የሚችል ሙሽራ He's ነው። a bridegroom who can give you እነሱ oil. ጋር ስትመጡ ግን But when he come to the false virgin, ይሄ ሙሽራ አሉ this bridegroom, እኛ ስለዘገየ since we are delayed, ስለማያስገባን since he will not allow us to ተመሳሳይ enter, ነገር ከነዛኞቹ ሰዎች ጋር ከሰንምጣሉ let's buy the oil which is according to that they have. ሙሽራውን ዲሲቭ የሚያደርጉት መሰላቸው። They think that they're going to deceive the መጽሐፍ ቅዱስ bridegroom. በሩን And ዘጋባቸዋል። the Bible says he closed the gate መተው አንኳኩ። and they knock. ሙሽራው እንዳላችሁ Do you ታውቃላችሁ? know what the bridegroom told them? ዘይት አልያዛችሁም አላላቸው። It says you do not behold your oil. አላቃችሁም ነው It ያላቸው። says I don't know you. ቴንክ ዩ መሲ አላቃችሁም ነው It ያላቸው። says I don't know you. እግዚአብሔር የዘገየባችሁ ሰዓት So when God delayed in your life, ዴሞኒክ የሆነ ላይፍ ስታይል ስለመኖር እንዳታስቡ። do not ever think to live the life of demonic. ትንቢት ዘገየ ብሎ በክ የሚያደርጉ ሰዎች እናውቃለን። Like I know people that they backslide because of their prophecies delayed. እግዚአብሔር ዘገየ ብለው የጨለማ ላይፍ የሚኖሩ ሰዎች I እናውቃለን። know people because God delayed in their life of darkness they live. እግዚአብሔር እናንተ ላይፍ ላይ ሲመጣ ኦ ሶሪ ስለዘገየው አይላችሁም፣ And says, አላቃችሁም ነው የሚለው። God will not give you sorry for he delayed in life. He says Because- I don't know you. በደንብ ስሙ። Preach it major. እየሰማችሁ ነው። Are you with me? ሁል ጊዜ መዘግየት እናንተ ላይፍ ላይ ሲመጣ So whenever there is a delay in your life, ነገሮች መዘግየት ሲጀምሩ when things start to delay, ነገሮች መዘግየት ሲጀምሩ when things start to delay, ላይፍ ስታይላችሁን የሾርት ከት መንገድ እንዳታስተምሩት። do not ever think about your life to have a life of short. ዋናው ኦይል ነው አሉ እነዚህ ሰዎች። And says the greatest thing is oil. ዋናው ኦይል ነው። ኦይሉን ገዝተን እንመጣለን አሉ። The main thing is about oil. We're gonna go in the back. እነዚሁ አምስቱ ሙሽራዎች እኛ ቸርች እንዴት እንዳሉ ላሳያችሁ። Let me show you how the 5 full virgins are in our አንዳንዱ church. ሰው When some people came, በደንብ ስሙኝ። listen to me carefully. ኤቭሪ አኖይንቲንግ ፍሮም ሄቨን ነው የሚመጣው። Every anointing came from heaven. የትኛውም ፕሮፌት ምድር ላይ ሊሰጠው የሚችል አኖይንቲንግ የለውም። There is not such kind of anointing given by a prophet. ያ ፕሮፌት የተቀበለው አኖይንቲንግ እንኳን ፍሮም ሄቨን ነው። Even the prophet had the anointing is from heaven. አንዳንድ ሰዎች When some people came, ጌታ የፕሮፌቲክ ጥሪ እነሱ ላይፍ ላይ እንዳለው ይነግራቸዋል። they told you that God is have like a calling their life. ይደክማሉ፣ ይጸልያሉ፣ ብዙ ነገር ያደርጋሉ። They do a lot of things and they get tired. ከዛ ሙሽራው ይዘገያል። After that the bridegroom delayed. then next ፕላን ቢ ያላቸው They have a plan B. ፕላን ቢያቸው እንደሆነ ንገረህ። Do you know what the plan they have? ነብይ ባለበት ስፍራ ሁሉ ኦይል ቢፈስብን ነብይ እንሆናለን ብለው ያስባሉ። And they start to think that wherever in a place of a prophet there, if there is a smear of anointing, በፌሎሺፕ ያላመጣውን ኦይል ሳሟን ስላፈሰሰባት አታመጣው። you will not get an oil because lack of your fellowship by the smear of another prophet. በፌሎሺፕ ያልመጣን ኦይል The anointing that didn't bring it by fellowship, ከፕሮፌት ሚራክል ገዝታ አታመጣው። you cannot buy from prophet miracle. ሰው ብዙ ሰዎች So many people think እንደነዚህ ሙሽሮች as many virgins, እነዚህ ሰዎች አምስቱ ኦይል አላቸው፣ እነዚህኞቹ የላቸው። this has a back of 5 oils and the other they don't have. ኦይል አይደለ ችግሩ አሉ። The problem is about oil. ስጡን ብሎ ለመኗቸው። It says they ask give us. ሃው ግለሰብ ኦይል ሰጣል ብለህ እንዴት ታምናለህ? How could you believe a person can give you an oil?
መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር In the Bible when you speak, ኦይል ይዘው እንደመጡ ይነግራል እንጂ መጀመሪያ ስፍራ ላይ ኦይሉን ከየት እንዳመጡት አይነግርህም። in the first state they don't tell you where that they get from of the oil, but they told you about the oil they had. ከኔ ጋር ናችሁ? Are you with me? ሶ ሁሉ ጊዜ ነገሮች ሲዘገዩ So whenever the delay of things is there, ፕላን ቢ የሚባለው መንገድ እንዳትሞክሩት። do not ever try to have a plan B. ፕላን ሲ እንዳይኖራችሁ። You shouldn't have to have a ፕላን C. ቢ እና ፕላን ሲዎቻችሁ በር የሚያዘጉ ናቸው። The plan that you have B and C at the door. አላቃችሁም የሚያስብሉ ናቸው። It says that God says I don't know you. አላቃችሁም የሚያስብሉ ናቸው። It is the doors that God says I don't know. ሁሉ ጊዜ ፕላን ቢን ስትከተሉ When you follow plan B in your life, ማሰብ ያለባችሁ በሩ እንደተከፈተ አይቀርም። the first thing is that you have to understand about the ፕላን gates. ቢን ተጠቅማችሁ ስትመጡ በር ይዘጋል። The gates will close when you have a plan B. በር ይዘጋል። The gates will close. በር ይዘጋል። The gate will close. ኔክስ የሚባለው አላቃችሁም ነው። The next thing that you gonna about your life is I don't know. መዘግየት እጅግ በጣም አስቀያሚና በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። So delay is the worst thing you can have ever achieved in your life. የሚያስጠላ ነገር ነው። The worst thing የሚያስጠላ ነገር ነው። is worse.